Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Dhonsiri aha waralong ex-MAC Daniel Langthasa APHLC MP candidate JI Kathar IS retire phan vote ke hang kapadusi dimasa akhailong kahumridam. Patumi jangmi poni phai inkoirapli ningkan surihinira inkoirapli arni Dhonsiri dimasa akhailong dimahasa autonomous council ex-MAC Daniel Langthasa kahumridam pen amina akhayaphan non kewangji MP election inglong asodo an chingrum nangji apornang letanglo ekhai kiverji angring do tanglopu mathasi chirok tokpen kedo nangji apor nangle tanglo lasi labang sophuta kachirok togamai kapedodam Chirok tok amai kapedopon lake inglong asodo an chingrum pedra non kewangji Lok Sabha MP election ningkan surihinira inkorapli APHLC aparty pen kachetoidun MP candidate JI Kathar IS retire phan kisi arjana phan vote pira ke ongdung a vote pidunra pe haidun lo nang pusi amina akhai dimasa do anaphan pangrum ponsi chethan chimum tekang Perang ketum ex-MAC Daniel Langthasa phan karjuduna hut ke thaktekang alamthi lapuson. Ladakh Dhonsiri dimasa akhaya phan chethek lokpen ning duglo. Atheke nelitum akhaita rong atoksi kedo meawe langawe towarawe kachingthur angthek mama theklongli. Towar mesen mate towar akung kulat kim prokanta kebe keche aswatumsi plengset. Inglong aswatum kachingthur mama theklongli. La apotsi ningduk pikpusi pherang ketum karjuduna hut lamthi nangthakdun. Tangte alangli pen kaningche alam arju iktha. Dhonsiri last campaign apnar APSSL karone keneka lagise aru apnar feel to ki aru kiman vote pabo yar pora আজি মই ইয়াত আহি ধনচিৰি সমষ্টিত ক'ব গ'লে ভাল লাগিছে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ সেইকাৰণে আৰু মিটিং একদম ভাল হৈছে কিন্তু বহুত দুখ লাগিছে যে এটা ডিমাচা সমষ্টি কম মই কিন্তু ইয়াত বহুত ডিমাচা মানুহ আছে আৰু মই এটা ডিমাচা সেইকাৰণে নিজৰ মানুহ অৱস্থাটো চাই ইয়াত সিচুৱেশ্যনটো বহুত দুখ লাগিছে বহুত বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ আহিছে ইয়াত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিছে বিজেপি চৰকাৰ আহিছে বিজেপি চৰকাৰটো 10 বছৰ হ'ল এতিয়া চেণ্টাৰত ষ্টেটত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰিপল চৰকাৰ না টু ইঞ্জিন চৰকাৰ না কিবা কৈ তো ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰটো ইঞ্জিন তো বাদ দিয়ক ইঞ্জিন তো কি এটো ট্ৰেইনত এটো হয় ন মানে ট্ৰিপল ইঞ্জিন এটো কয় ন ট্ৰেইনত এটো কথাটো কয় ট্ৰেইনত তো বাদ দিয়ক গাড়ী আহিব নোৱাৰে ইয়াত এনেকুৱা ৰাস্তা তো কেনেকৈ এটো ইঞ্জিনৰ গাড়ী আহিব এটো কোন কৰিছে এতিয়া আমি আজি ইয়াত কথা পাতি এটো গম পাই গ'ল যে মানুহ এতিয়া বেলেগ এটা চেঞ্জ লাগে আৰু চেঞ্জটো APHLC আনিব আৰু এটো জাস্ট ডেভেলপমেন্ট কথা নহয় ডেভেলপমেন্টটো ইয়াত কৰাই নাই এটোতো আহি পুৰা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ পাই গ'ল মই কিন্তু ইয়াত এতিয়া আমাৰ ডিমাচা জনজাতি ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ কাৰণে নিজৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কথা আছে আমি ডিমাচাটো আপুনি সব গম পায় অসমৰ খিলঞ্জীয়া অৰিজিনেল ফাৰ্ষ্ট ইনহেবিটেন্স আছে আমি ইয়াত আহোম পৰা আমি ডিমাচা মানুহ ইয়াত আহিছে কিন্তু আজি এনেকুৱা হৈ গ'ল নিজৰ অসমৰ ভিতৰত আমি মাইনৰিটি হৈ গ'ল আৰু বহুত ইয়াত এৰিয়া আছে য'ত ডিমাচা মানুহ আৰু কাৰ্বি মানুহ আছে কিন্তু বেলেগ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে আমিতো ভিতৰত থাকোঁ বস্তিত কিন্তু এই ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ মাৰ্কেটটো কেপচাৰ কৰি দিয়ে ৰিচেণ্টলি মই বড়োলাংফেৰত গৈছোঁ ছেইম চিটুৱেশ্যন মাৰ্কেটটো বাহিৰত মানুহ কেপচাৰ কৰি আছে আমাৰ মানুহ একদম ভিতৰত আৰু ৰোডে যাব নোৱাৰে এনেকুৱা জাগাত হৈ আছে ৰিচেণ্টলি আপুনিতো গম পাইছে বড়োলাংফে এৰিয়াত আমাৰ
এটা ডিমাচা মহিলাৰ লগত কি হৈছে তো সেইটো হৈ গ'ল যেতিয়া মই গৈছোঁ তাতে মানুহ কি কয় তাৰ ডিমাচা মানুহ আগতে বহুত হৈছে এনেকুৱা কিন্তু আমি ভয় খাই কিন্তু এতিয়া অলপ আমি সাহস কৰিছোঁ নিজৰ জায়গাত এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন কি হ'ব লাগে এনেকুৱা সেইকাৰণে এতিয়া মই আজি মিটিঙত মই কৈছোঁ আৰু চব বুজিছে আৰু যে আমি এতিয়া উঠিব লাগে বহুত শুলো আমি ট্ৰাইবেল মানুহ ইণ্ডিজিনাছ মানুহ বহুত শুই থাকিলোঁ এতিয়া জাগ উঠিছোঁ আৰু ফিউচাৰটো আমি এটা খাটাং এটা কথা উইল টেক অভাৰ আৰু স্যাৰ আমি সোশ্যাল মিডিয়াত দেখা পাই আছোঁ ধনচিৰি সমষ্টি যিটো বৰ্তমান ৰুলিং পাৰ্টিৰ MSC তেখেতেতো কৈ থাকে উন্নতি হৈছে ৰাস্তা পদে ভাল হৈছে বুলি কৈ আছে কিন্তু আপুনি বৰ্তমান আহি কি দেখিলে আৰু কি সমস্যা দেখিলে কি দুখ লাগিছে সেইটো আপুনি আপোনালোকৰ বৰলাংফেৰ সমষ্টিৰ ৰাজ্যক আপুনি কিবা জনাব ধনচিৰি নাই ডেভেলপমেণ্টটো কি কম মানে 10 বছৰ হৈ গ'ল না চেণ্টাৰ পৰা ডেভেলপমেণ্টটো চেণ্টাৰ কৰিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব লাগে কাউন্সিল কৰিব লাগে চ' ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ ন ইয়াততো মই দেখা নাই ন ডেভেলপমেণ্ট মেইন ৰোড এতিয়া অলপমান প্ৰেছাৰ হৈছে মই জানো মেনি মান্থ মোৰ বহুত চাল পৰা বছৰ পৰা ইয়াৰ ধনচিৰিৰ মানুহ প্ৰেছাৰ দি আছে আমাৰ মেইন ৰোডটো একদম বেয়া বুলি সেইকাৰণে অহা সময়তে মই দেখিছোঁ এতিয়া অলপ কাম চলি আছে আফটাৰ মেনি ইয়াৰ্ছ অফ প্ৰটেষ্ট কিন্তু যদি ভিতৰত আপুনি সোমায় এইটো ফৰ এক্সাম্পল সেইটো লিংক ৰোড একদম বেয়া অৱস্থা সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ৰোড না ৰোড কমিউনিকেশ্যন বেয়া আৰু কি ক'ম আৰু ইয়াত আমি গম পাইছোঁ মেক্সিমাম ঘৰটো কি কয় এইটো মাটি দি লেপি এনেকুৱা ঘৰ মানে মাড প্লাষ্টাৰ হাউচ বহুত দুখ লাগিছে আমাৰ ডিমাচা মানুহ মই এতিয়া দেখিছিলোঁ আজিলৈকে এতিয়া সময়ত এনেকুৱা বহি আছে আৰু ভালকৈ এইটো PMAY স্কিম পোৱা নাই যদি PMAY স্কিম একদম ছাকচেছফুল হৈছে কৈছে অসমত বহুত ঘৰ দিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ঘৰত কিয় বহি আছে এইটোতো টোটেল ফেইলিয়াৰ না দেখা পাইছে কমপ্লিট ফেইলিয়াৰ এইটো আৰু বেলেগ বেলেগ স্কিম এইটো জব কাৰ্ড আছে হাতত কাৰ্ডত কিন্তু জব পোৱা নাই এইটো আৰু স্যাৰ আজি আপুনি গোটেই এৰিয়াটো আপুনি ঘূৰিছে তাৰপিছত কিমান ভোট পাব ইয়াৰ পৰা আৰু আপুনি ডিমাচা ভাষাৰে কিবা এটা আপুনি ভাল মেছেজ এটা দিবনে হয় ডিমাচা কথা দি হয় মই आं डिमासारावके एराहा धनसिरि कन्स्टिटुएन्सिनि बेलि डिमासाराव दं बुनसिके आं क्रिप ने आं खाइनसलादु क्रिप जागा हाला क्रिप नलाय हाला आं हाफियाखा समय बखम आर आं मिथिखा एरा गिबिन मीटिंग बो जाहि दं जिनि आं फाइदु सिहि खानाहि बीजेपी साराव आर कांग्रेस को बायनि मीटिंग फाइदु एराहा सिकाबो आं इबो मीडियानि ट्रांग क्रिप निबो खानारे मा मिजिंदु जे जिं डिमासाराव दहा ट्रिपल इंजिन सरकार सिदु बीजेपी नि सेंटर हाबो बुनसि देहि दं स्टेट हाबो जिनि काउंसिल हाबो सिकाबो बुनसि नाबानि इबु काउंसिल हा मासिसिनिं जिनि एमएससी डिमासाराव नि सिकाबो ईएम जा रिया हि देंगु नाबानि ईएम रिया आं बीजेपी नि ग्राव आं मुसे मिथिया जानि डिमासाराव नि ग्राव केसिबा ईएम माइमा नांदु आस्पा पार्टी देखाबो ईएम माइमा नांदु ओदेबानि निसिनबो जानि थामसिके फुनुमा नांदु खाली जानि एमएससी तिलोत्तमा हासनु नि बासावहा देंमा नांगिया निसि बुला सक्सेस खाइफिया बु ईएम माइया बुनि ग्राव बुके हामिया आंसिया सिकाबो निसि जानि थामसिके फुनु सरकार के फुनु आ निसि बेदे फुनु फुना दोहा 26 एप्रिल हा जेआई काथारनि APHLC पार्टी नि खेनसी सिम्बल हा निसि बोद्दो आ निसि फुनु आर सिकाबो इबुला निसि थामसि फुनुमानि ख्लाइहि सिकाबो इबुके गारहि हामबा याबा लीडर खेबो निं जिं बोट लिमा नांगो आर जेआई काथार लायाबा सुबुं आईएएस सुबुंसे हामबा याबा रिं याबा सुबुंसे 6 शेड्यूल नि बारिहा दोहा क्रेप कार्बि आंलं हालि खादि कार्बि आबोनिया जिनि डिमा हासाव हाबो
बायनि एवेरनेस खालायहि दहा आंलायाबा बायनि सुबुंबो दहा जिंबो एवेरनेस रिदु अदेबानि जारनि जिं राजा बंश जाहि डिमासारावला राजा बंश जाहि डिमापुर स्कांनि जिनि डिमा राजनि कैपिटल जाहि डिमापुरनि रगं हानिं जिं धानसिरि हा दंहि दहा राजा लाइनिया जारनि हातान हाबो जिं पुरा गिबिन जादिनि सुबुंनि बासावहा दंमा नांगौ उलि जाफायहा अदेबानि जारनि 6 शेड्यूलनि पावर के जिं मिथियाहि दंदु दहा अदेबानि दहा जिं माथाव फुया आर 6 शेड्यूल के बासाय फुया आर दहा गिबिन जगह हाबो बिसिं निफ्रां पंचायती राज के हाब्रिदु आर क्रिबो मिथका दहा बीजेपी दिदु स्काला कुनसि one election one nation one election one common electoral roll फ्राय हामा जदि एरा जिनि काउंसिल हाबो निशि बाव MP MLA council election one electoral roll jadu skala jingla dimasala oraha pura karbialong ni andara minority jalangma ar doha masila MSC maidu bubo mayama se yahona uli jama se odebani rajirao smaulaila dohani jing baijama nangdu baini thuka jing odebani jing baijama nangdu dimasarao masi jahi ele bauma nangya MSC hamya maima se jodi buke vote riya khala uli bauma nangya buke already EM riya hi dong odebani nishi thamsi phunu ole skala jing arbo maima jani rights ke maima lama bo maima ji maima y maima job card maima krip bo maima scheme bo maima skabo nishi thamsi phunu ole chi angkrip ke haisulado ar pensi dimasarao ar nishi bauma nangya doha 5 বছরनिफ्राय फिनसिला जिं जे कतार के चांस रिहाना हामबा याबा सुबुं नन करप्ट सुबुं के फिनसिला रिहाना जदि बुनसि हामबा खुशी दांफुया सिकाला 5 বছरा गराइन सरकार जिं लाबो फुदुदा सिकाबो फिनसिला निसि 10 বছর चांस रिखा बीजेपी के सिकां हा 15 বছর चांस रिखा कांग्रेस के फिनसिलाइदे APHLC के चांस रि आंबो डेनियल लांथासा एक्स MSC जार निगेदेनि फ्रां आं सिदु आं निसि किtsidu jing masi jahi jing khushi dang puya skala nisibo yaona jingke chifudu ani jingke charge buklai fudu skabo dohani somoy ha nisi mitsidu ar barbar uli chance maya eli hambaya ba candidate barbar maya bodebani 24 tarikh ha 26 April ha nisi thangi kensi marka ha vote do polisi ang anigrao ke jamladu juthai আৰু এটা আশা আছে নে স্যার আপনার ফালৰ পৰা कुंटू बात कम हाँ अगर काउंसिल में हाँ APHLC जदि APHLC पार्टी याहोन हा काउंसिल हा डेडू स्काला इबोला MP इलेक्शन स्काबो फर्स्ट ला MP नि फ्रांग जिंग शुरू खाइमा नांगदु नाबानि स्काला दोहला MP इलेक्शन बुन याहोना MLA फाइमा बुन याहोना MSC इलेक्शन फाइमा काउंसिल नि आर दोहा APHLC नाबानि खाइ संबा इबो इलेक्शन हेरे नि खाइ संदु bu tribal round niklai rip tribal round niklai bunsila direct sidu bunsila dong odibani bunsila khinia bunsini bajini subungke khinia bunsila direct sidu here bajini prang illegally phaiba bunsini bumu khela bunsi electoral roll ni phangni khatlaima bunsi ulit sidu eliaba partila nisi baufudu bunsini himmot dong odibani bunsila nabani jini khilonjia sidu da ja nabani bunsila jini indigenous jani erani tribal subungke nabani bunsi EM रियामा EM ला वादगर MSC रिमा EM बो रिमा आर हम्बा हेयाबा डिपार्टमेंट बो रिमा दोहाला एलिजा दु जिन दिमासराव के स्कांग हा EM माइदो स्काबो एलेनिंग बुमु हानिंग EM रिदु हम्बा याबा पोस्ट बो रिया आर बुके मान इज्जत रिया स्कांग हा उले जादु दोहाला APHLC ला सिदु जिंगला गिबिन जादिनि क्लाइ हि जागा गिरि एराहा जिंगला खालि ट्राइबल निखेनिं नाइमा First ta, odibani ang asa jadu ar ang bodong uli jaya skala ang bo buni klai fight klaima doha APHLC ni klai ang bo pura dima asa ekdom bol singdu odibani ani bo grau kisa dong eraha ang bo chifutu directly jaya kathar ke bo devani yaona jing dima sarau khela EM khali EM nia hamba yaba post manse ekdom hamba yaba masi department riman nang matsi ang bo dong ibula ani grau ang nisike deng ridu Patumi labangso dhansiri dimasa akhaya tumaphan chirok tok amai kapedo ponahut APHLC Youth Wing Central Committee Kongchunbang Ser Singh Bepen Phirang ke tum angno ning duk alam the chepaklangdun
Atheke Patumidik Pulunialong BJP Agunda atum APHLC spokesperson Angtong Ingti Katharapan VDC chairman Dhuni Ronghang Arengahu Kapasudun Lapen APHLC Aparti Klembang Phu Atumaphan Kether Kehap Office Ahem Kipri Lapuson Sailang Nopen Ke Klematumaphan Pinremlo Monon Pita Lapuson Nilitum APHLC Asongpen Kachesongasai ke Klembo Mahut nang kapasiksak dun bomchilang pulote Nilitumta Chechakver Videchi Lapen Nilitum APHLC Asongpen ke Klem Kedamke Khai Akisung Apor Longle Philang Kivir Aporahut Kachesongasai Kedeng Pon ke Sai Kimi Akamlo Lasi ili karbi hijan mate inglonga so hijan kachepasunga sailang nuke nang klem du nang ni lupusi pherang ke tuma thengnu pen lamthe pachithang pon lupusi ning jepon tangte alang litum pen kaning jepon alam thele angton pen arjuponik sinang news report Karbi Anglong News Channel to media akote bhalu tumhala ke rupilo Nili nang tumat hingno social media hoi pen rataphan Karbi Anglong rataphan kapachini ang tung athel halo kidam tangarni nili tum APHLC spokesman phan ki hayang tong ti katharapan Pholuni constituency along enut VDC chairman Ronghang Sangho amen kusami kan Dhoni Ronghang ko alangli lapen alangli ri Sangho tum lang lipan aring hu ke paso tapi alang pan kither party panang kither laso pen botsi nili tum ningduk cipak lang lo alang li lapuson ke claim ke det ang je palo lasi nili alang pan kipong tunggala lo nang li tai nuda Karbi polo nte nang li tai nuda song japo paring nut ngwa khei polo nte APHLC party tum iklem kita masai long mangke nang kham khedun det abang se kimeji athe non apor ke khe kivir apor longri kivir apor la posana apor ur hosi tum APHLC party ben kape jog je pasi kam ki claim tili tu thang bak belen tum thang apo ka chapa theje phan mi thang hem ke chapang tui phan mi thang aparman gari a dor ki su ke nami phan kam ki claim gali dode sang se ni tum kam ki claim Rarapan ahok alam kitan nal tum anda thaglong lasi nali Ronghang Sangho nali prat jinpen nali kitam tarni lapson sailang no ki claim pot nali rat ahong chailong nali dia chuhang vet nang ji kusi nal tum hin pen nali pan orang pachini kon lapel lapson sailang no bangke nangli tum bang ington kok sin ji office ahem episode agam office ahem ki pri tendang lo asana son sailang no bangke nang tum ington no kali pulong te moi tuma khever dia pike nang tum chiru ta leve nang tum ning chiru ta leve asinili tum pini jai ke thar ke hai sari tu nang than pen pini Karbi Anglong rat atuma mek pranglo angton tie khai alangli khe phan ki claim ka chipe dukpi APHLC songja potum rar phan ki claim kedam akimi sana kam ki claim pen potong nang ning nang ki soduma la posona banke nangli mathati de tanji mante nali phan komane bongo senas nange toima komane RSS nali phan nange toima RSS nang toinon bongo senal nang toinon nang tum BJP song japo aki hoy tum nang toy pus na me nili tum ke ingo ke phasi ki tempi la nang tum chini pa me nang ji lalu lasi through social media hoy puthot Karbi Anglong rat phan pachini ang tung kalalo APHLC long klem dam rapet song japi do ana phan lapen Karbi Anglong rat phan pachini ang tung kalalo non ninian baksi dolo ini ke 24 lo pena 25 lo pena big lo pote itu ador ki so pega but ki PGR ni la sila bang via prang la RSS bongo sena tu BJP tu itu akheyang bong ke pachar vu je phan la tum jan si met pet bidilang no sailong no tu claim pigji la sila posona long itum kachere dun pam me bang se itum kinang ji itum phere nang nei bona itum chere nang pu hala bang so lam no bang ko mani nang thera masi tum apichiru ju nang ni la pon kali bang ko mani na nang cha thengi phana ning hang masi tum theng du na nang pu phanda kali arona teng pe itum chisong pe me nang arjap thip nang pu itum phere nang lo muthe itula bongasena RSS tum pen
itu phan la non ini yang borang pacar wudut si kar beng long ko pene atumon kapincong de je phan khai no atumon ka pajab de je phase atum kam claim lo si tami itum ini ngal ko chibidam nang bangkel halo itum non aduhu ke itum sar jai ke thar high et lo labang sok ki high det ang bong ang ringge atumi itum dipu government goboy afilong goboy sa filong itu mega relief na posi BJP din ka thiri ka claim hur a result ke tum theklang lo itum ki high result chi theklang lo lasila bang so a result ke phalang no de je phase tum kam ki claim lo lasi itu bang kachiri pe non donang po muthe non 26 arnia bang ke itum aron ateng pensi achara sa chi song du nang po aphichiru de nang po aphichiru de nang po so arni ke bang ku pi bese bidilang no bang kam ne claim ai itum dan nep dun check nang ji odun het nang ji alam ke lalu lasikar biang lo arar phang ki chunri yang tum kachunri thule thot lam tal halo je non la ni niang bong pini pinap ang bong la tum itum ang bong ko penia tum mona pa jab de si phalang no dak ya phang tum kam claim ta hai la si itum la chere effect nang ji la salam si ni nang tum media theng lo ni jing tung lo la nang tum bong pen cardio som du ta Timi hala ang tong tumhan kule pine nang tum FSC kem bom tumhan keteng kheng dun du. la salam si no asai lang no bang ke itum a party phan no la ni thomang bong di la pu indirectly pen la kam kahin no nang claim po itum bar pachi bhong du ji na pachar bu du po in ko pine ason ke pin chong de ya phase tum kam ki claim la si itum bam ko tin na chere du nang la mage itum la bang sola mar julong lok pen episode sa songja tum anga ningki thia ningki pung lo kama tha da belek sa mathan matha jam son lo la san ningki pung ring ti lo alang li phan la rong hang sa ho ban sitame thalang la non 24 25 la padam sinang 26 arni bang ke itum chi song pa melo nang arona ting ben put jokun pa mesina lana phila jara sai da mitma deng ponang pusi ka chi than lo la se la BJP intani tumang therwer bang chok chelo lagi la BJP nang therwer rio mang ni tum kang samri sai thang bak bele kang samri gali isa apor bes ni tum ajar son da kemi pusin in hong ding chok se non du ang ko than thuli thalo la BJP tum proxy vote ke mari bang nang tum in tonon nang tum poisa ki ron thawa kam da in tonon ni tum mo ni chisik ding sidalo atok anno itu ratum chisik ding sidalo nang tum na kinniap long lo por ni tum o e nairi re ni tum no duge ajat be same tum non duge ndo othibji lalu lakin kani chola pelo kar biang lo rat silake chisik ding sinan ki do la chau thalang angala ki nu to BDC chairman alali ronga rara phan boson ke paching thuri ma asai salali kam claim nang ji kengam ji yoning non ke rong long lut masi ar rong pachar wo saya kam ki claim kahino dak atum mon ke pajab ye phan selang li ka bori alang li ko pilo hola MLA dorsin rong hang pen chimi o pupotong alang li pinela aning hang ling rada phan ning jeun claimun damun pu selang li mathang mo laki chok che alang li ka matha ke lagi MLA dorsin rong hang ta non alang li rat kang hon si kidam ta alang li phan MLA ke paman alang li MLA du werwe ke la sila dhoni rong hang ki hai sitame alang li ta non BDC chairman du werwe alang li ta next ki sun vek pu lake ante alang li la so BDC chairman ar puchung holun masila rara phan aning hang link claim unji putang alang li ke matha ma episode sa songja tuma aning hang link pu unji putang alang li ke matha ma laka pu concept lo ke matha ke wrong lo lagi la so bena pos alang li ke pham chi dan tan tu pe non da rat aning ki kang si do lo alang li phan muthe tum thalang inu da karbi pusi episode sa song tinga hok pet kang hong chong sa lang liang sa ko song sai lang no claim bom lang pulte ki bang thiar ni ko pitong plang pune lake ar nam se chini lo lagi lalu Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me